وای مرده بنی زنده میگفته بالا هوا داده است. بالی بوما؟ بالی بومبا. شیشتا موده همجا خودم. نهرامولی. همین خطور بودگی خونه گرشتگی هم؟ اون زدگی شکلی نه پروز یالا پیشش بود اصلا؟ یالا پیشش برو بودم تو چند میدنم تنش قدم تو گمه Apa? Tez bölümüne gitti. Yan kapı gitti. Vay vay. Yok. Hey. Gitti Ömer. Dayan Ömer. Da gitti Ömer. Ömer belki. Hatta ham məsələn xoşu gördü. Bu akşam böyüdə yoxdur bömək. سلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان محترم. امروز نواری ما برای پراسموتر نیست دوستان عزیز، برای خنده نیست، برای مسخره نیست. امروز جان فدایی همین مردم رو ما میخوایم به نوار گرفته باشیم. در دهه کشتودک امروز یک فاجعه کلان از دوستان عزیز در اثر آفت‌های طبیعی بسیار مردم جان دادگی هستند. بگویند زیاده از 10 نفر در اولجا هستند. در راه در سوی راه نیست. مردم سرسان و سرگردان از تمام نهادها امروز سرجم شدگی هستند، هم از درون مردم هست، از درون خلق، از MCS، از کارمندان ارگان، همه در همین جا هستند. امروز اگر نوارهای ما یگان جایی و یگان کس ضررآور داشته باشد، من میخواهم که بخشش پرسیده باشم. امروز ما میخوایم سفر کنیم به همون اول جایی که همین فوجیه رخ دادگی است. نمیدونم تا به کجا ماشین میره بود تا کجا نه. حاضر در همین مرکز شهر گریوت در کشتودگی پایان میگویند تمام نهادها سرجم شدگی هستند. مردم از دوران با بالا برآمده باشند. همون قد راه هم به ما معلوم است. به شما نمیدونم ماشین راه از روی گپون نیست چی که مردم پیاده راهگردی دارند. عزیزان دین از مردم جدا نباشید. یگان وقت من میدانم در درون همین مردم ما یک چیز معمول شدگی است. هر کس خلق خودش را بد میبیند. یگان وقت از مردم دور نمانید. در روزی سختی اتون مردم دستگیر و مددکارتون میشوند. بازی بالا رفتن بیفایده ها؟
این مرده چیز برای خواستم برسیم ها از برو چند برده یا 4500 همش فرمانده همش فرمانده فرم مرده صاحب بله یک چی این همه یروش اشکلی گند کلام هم دیگه این زمینه معرکه تمام بزرگ است خود جونش ندارید وای بوری گذارید برای جای حادثه رفتن راه نیست راهی که اساسی بود سیل ویران کردگی است مجبور به بدن شطها رو گاه‌هایی که امکانیتش دشوارتر گذشتن از همونجا گذشته میره دیگر علاج نداره Sofrona. Ya poker patının bakıda. Ne yapıyorsun ya onda? Bozi. Bu oldu değil mi? Burada kaç kızım var? Ne tankı ve odamı kudama hattı polisini karıştırdı. Hayır, ben gidiyor. Havada yoldan sonra. Ya hani çangat mı da gitti anlatıyor. Zaten. Çam kapıyor. Çam kapıyor. Aa, kafaya geçiyor şey gibi. Bir teşkil var. Olacaksan da direkt anlamı diyor. Ana حول احوال مزارات اینجا دو نو این طرف نوی اوغالیک نوی کاتیر اولی کاتیر با حادثه شدگی فوجیه بله فوجیه دوستای عزیز ما حرکت کردیم جای حادثه اومدیم دوری راه یک طرف راه عذاب شده دیگه لایقه معنی گفتم این نیست که ما عذاب کشیدیم همون مردم بیچاره برای بردن یعنی همون میت ها همین سحری از همینجا فرو آوردن به حد من فکر میکنم عذاب کشیدن مردم عزیز هموطنان گرامی سری من خاک قدم های شما هر کس که از مردم مون باور کنید و آدم نیست گویم میشه وقتی که در سرتون یک مصیبت میباید یک وزنینی میباید انا همین مردمی بده که میگوییم با 4 دست و پای در خدمت هستند جان میکنم باور کنید در همون خاندان میت ها یک نمون ماتم است یک نمون غمگینی است که این چیز رو گفتن هم نمیشود بعد بعضی نوارهایی که ما میخواستیم کنیم ما رو منع کردن
нагузоштанд ки навор кунем ё ин ки кардем иҷозат намедиҳанд ки дар интернет нашр карда бошем. ба ҳамин хотир дар ин мавзӯъҳо навор кардан беҳад як коре аст ки намедонам хато гӯям дуруст гӯям бо ниятҳои гуногун навор мекунанда одамон. бовар кунед имрӯза дилу нияти мо ин аст ки наметонам фаҳмондан ман наметонам. ягон дили нияти бад надорем. танҳо мехоҳам ана ҳамин ҷои ҳодисае ки зеро ки ана ҳамин рӯзи имрӯз 20 аст, аммо ин ҳодиса дирӯз шуда буд 19 июли 2021 дар таърихи ана ҳамин деҳаи Киштӯдак бо ҳарфҳои сиёҳ сабт карда мешавад. ҳеҷ вақт фаромӯш нахоҳад шуд. ба ҳамин хотир мо омадем аз ҷои ҳодиса навор кунем. ягон дилу нияти бад надорем. он ҳамватаноне ки аз дур ин хабарҳоро мефаҳманд ду хавотир мешаванд, барои онҳо як навори дақиқу аниқ карда бошем ки асли ҳодисаро бинанд. умуман ба ҳар як шахсе ки ба ҳамин корҳо саҳми арзандаи худро гузоштанд, бовар кунед ҳозир дар ҳамон Киштӯдаки поён аз тамоми мақомотҳо, аз тамоми соҳаҳое ки дар ҳамин фаъолият мекунад, дар ноҳия, дар вилоят ҳатто дар ҳамин ҷо қарор доранд. ман миннатдории худамро ба ҳамаи онҳо расонданӣ ҳастам. ҳама сафарбар карда шудагӣ ҳастанд барои кофтани анамин мондагии маитҳо. ҳозир як гурӯҳи дигар фаромада рафтанд. акун мо ҳар чизро навор кардан намехоҳем. ростигап рустию норустӣ, зеро намехоҳам ба иззати нафси як касе расида бошам, ба як кас зарар расонда бошам. танҳо дили ниятам он аст ки миннатдорӣ кунам ки ҳар як шахсе ки ба ҳамин корҳо саҳми худро гузошт, дасти худро дароз кард, як ҷаҳон ташаккур аз мо ва аз ҳамин соҳибони маид нагардад, ҳам бигзор аз худо гардад. як ҷаҳон ташаккур. ман имрӯз боз як дилпурӣ ҳосил кардам ки дар вақти вазнинӣ, дар вақти тангдастӣ ҳама сарҷам буданд, ҳама миллат, ҳама мардум, ҳама халқ. бовар кунед аз мардуми оддӣ сар карда имрӯз дар ана ҳамин корҳо саҳм гузошта истоданд, мурдаҳоро мекобанд, бо мошинҳо хизмат карда истоданд. хай аз дасти мардуми оддӣ чӣ мебиёяд дигар? меомадагиаш ана ҳамин аст. мо ҳам ки касбмон наворбардорӣ аст, дар ҳамон соҳаи касби худамон як хостем ки аз ҷои ҳодиса як навор кунем барои таскин ёфтани дили ҳаминҳо, барое ки ҳамин наворҳо дар ҳамин таърихи деҳа як умр нақш бандад. бовар кунед ин ҷойҳоро ҳамаашро навор намекунед. хело роҳи дур аст, хело роҳи душворгузар аст. лойқа аз вақте ки даромадед баромадан қаин, аз обҳо гузаштан қаин. шах баромададу фаромада ҳамин маитҳоро бурданду кофтанду омаданд. умуман миннатдории худамро мерасонам. дар ҳамин овул мо ҳозир омада расидем. намедонам мо як навор мекунем, агар дидем ки бад расид кам навор мекунем, мефароем меравем. илоҳо ҳеҷ гоҳ анамин дарду доғ анамин рӯзҳоро ба душман нишон надиҳад. бовар кунед, илоҳо кофир набинад анамин рӯзҳоро. ана ҳамин ҷо овул аст дӯстони азиз. бовар кунед ҳамин рӯзе ки дар сари ана ҳамин мардуми Киштӯдак фаромадагӣ аст, ин беҳад рӯзи сахт аст, бениҳоят рӯзи сахт аст. дар як оила 4 нафар 5 нафар дар як оила рафтагӣ ҳастанд. як мард, як зан ва 5 кӯдакаш рафтагӣ аст. дар як хонадон 6 то буд. ин беҳад рӯзи сахт аст. дар як хонадон як кас, дар як хонадон 2 кас. ҳамин хел дар умум мегӯянд 12 нафар ҷони худро қурбон кардагӣ ҳастанд. беҳад як рӯзи баде аст ки бовар кунед. ҳамин намедонам чӣ гӯям. ман камтар дар ҳаяҷон ҳастам, ҳам ҳисобам гум аст ки ин мавзӯъ гуфтам мавзӯи вазнин аст. чӣ хеле хоҳед сухан кардан намегиред. худованд сабри ҷамил ато кунад, ҷойҳояшонро дар ҷаннат кунад, шӯистаи раҳмат кунад. 2 нафар ҳоли ноёфта кофта истоданд. худо кушоиш диҳад ки ёбанд. چی گپ است اینجا؟
این چی گفت از این همه خود رشت و دامنی خوشون همین خیلی جا یگان وقت این واقعه روی نداده بود. این واقعه رو بار اول دیداسیم. این همه خیلی جنت مکان، این خیلی کارچکای و این چیزای این آبشکاری چیزای دیده بودن. این امارت‌های من همینجا کریشه زندگی همه کتا وای بود. من همه در حیات همه خیلی وای نمیشه دیده بودیم. دور روز بازا بروارسیم. عذاب هم خیلی مول مردم بچه های مایدای گرفته فرامده نشده است. خیلی کنیم که همین مال حال هیچی نه همین بچه ها ساعت مانده من دیدید که 11 نفر مرده شد. اکنون ما 8 نفرش 9 نفرش یافتیم 2 نفرش حاضران نیست. حاضر کافچکا داریم. کپا دا کجا بود؟ من همینجا پیش تو من این نو فرمودگی است نه؟ این نوی کما نبود. اینجا آمدگی پروستو اون سوی کو اینجا نو وای کلام آمده پیشش برسوی کلان کنده آمده وای کرده برومده آمده من هم تو خانه در همه خیلی کارچکا پای هم میشن رفته فرامده برد. چند تا خانه بود؟ 5 تا. پریمیرن 5 تا بود. 5 تا؟ Bittasini ichib barini olib ketgan olmay. 5 تا 6 تا go'yimda yakta. Yo'q, o'sha bilan ichib. Hammasida odam bor edimi? Bilmadim. Ana ham xeyli. Qay shuda ko'ying so'cha. این ساعت‌های همین 4 بعد شده روزانه است 4 بعد روزانه 4 بعد هم خیلی واقعی است 6 تا چه گرفتم جرا 5 تا odam oili faya ko'p bo'lgan. 5 tash ini bo'ldi 2 tami 3 ta ini vay hayotali Haseta kiyov akıl 3 دخترشون این حاجی یک خواهرش و یک جانش جانش 19 بود انا همین بچه حاضر نیست Yana bitta. vaqti ikki نیست. یک تا همین بچه دختر حیاتالی نیست 2 تا Ana نیست boku. امچه ایسا پیشتون برامه؟ یک تا حبیب می کی میگویمش حبیب جانه باشی هم سلومی 19 بود خدای رضا اسود دشمنشون خیلی نکنده اینجا ما همین شب من همینجا حاضر سیم کرد آمده برد همه واقعه ساده شده است من برامدم سویاز با قشلاق اکو سطلبای کده برده است نیمی که برامدم من همین چوپانا با زن زدم که میدوی رفته اغل خواردی من علاقه میدارم و وای اومده است من همین جا اومده گیده وای خود کوهی بالا اومده شیخ وزیه میشناسید که شما اومده همین جا وای کرده است این بچه مول بود مول همه اغل بود اینا گفته است که تو بالا برو برار داداد گفته خودش فرامونده اومده این واقعه دیده برات نزنگ زد همین احوال کتی نیمی که کتی وای کردم اکو سیل آمده است گذشته نمیشه گذشته است سیل آمده است گذشته نمیشه عبرت نگشته سوی خانه شویره دیده از همین جا گذشته همین سیل تا من هم نفرامده برفتم خود لعنته میزنید که همین دکه را برامدم در که اوباک من هم تعمل کنم برامده هم پیش باسیو همین تو از او کتی یک بالاخره همینجا رسیده آمدم که ایجی اینجا رخ زده Soy boş Ahmet Famide gitsen. hazır Habib kiti yer yaptılar. Bayan dün xona budu kimi? O zaman yakbelekleri çöngürüyor o maçı. Hamin chuqur duxtarchatni bo'lavdidan a? Loy zer karibtad? Loy zer kerak faqat kallesh namoyon monda است. پرچش دوید آمده همه دستش کشاله کرده وای مرده می زنده میگفته بالا هوا داده است Oli bomba. بالی بمبا Olam chaqni kare. با گشته خودش گریخته هم تاگش چه خودش گرفته یک قطعه همینجا نگاه میکند که میجومد با آمده برده است
من خیلی عذاب و جره. و نه که اوزی در درنی همین 11 کس گفتیم 12 کس 12 نفر 5 بچه و 3 تا سر تا بکرم ماندگیاش 5 بچه و یک زنی اکوی بابور 5 تا دختری هم که حیاتلی چند تا؟ 2 تا دختری هم که حیاتلی و حبیب الله اوچهشون خالی نور بی بی یانگی مسلم اون کس کی بودن؟ زنی اکوی اسرار همشون همینجا رفتن ها؟ همشون همینجا برفتن چند گو چقدر بوز همینجا خور رفته است ماندگیاش همینجا خور رفته است درنی وای بگ برفتگیش برفتگی خر و گو و گوساله ها همش برفت این آدم ها به جواب شد نکنی خیلی جبر شده که از یک خانه 8 نفر این روز سیاه این روزی سخت جگریت خانه چپا کرده برفتگیشه در همونجا یکون نفر مردگیمی؟ همینجا؟ نه من این طرف بگذارید Bana bu buket. Ciğerlerini, kaşlarını bilmedim. Bu kişilerin ciğerleri. Ne tanımanı, bir koloranı tanımadım işte. tek emin o gavura bu das gavura emin akıl oradan ne var kanka Ha bereket olsun. Hayla bereket olsun akıda. Arvada var silaga akıda. Bu arva kişi kuvveti beksin işte mi akıda. Gastagi mi? Ha Sinan. Sinan nasıl mağlası? Sinan öyle perjaga hayla emin sabah çayakka. Yok. Hele adabage. Ha, این طرف پاکستان این طرف. Haran kutiş. Ha, teşekkür ederim. İyice sirket ya, yıldız para. Ha, sirket ya. Nasıl mamadan sattan, Ha. nasıl mama belli. Sıra. Şuna nasıl şuna. Hadi ketti. Hadi ketti. Katta sırlık gün olup yemeyiz. Hadi bari şuna balaça. Size. Ha. Radalla. Oradan bir naşanlı mağlasılar. خونی کیلو دیگه کن Hani nasıl mama? On momoy. On Mirza Bey aka. Ali. Bolo barbasına gidiyor. Adamlarımız gitti. Romolu. Şu tırdanı kovlak gördün mü? Abi Hiç canı kovlaga. Kalpasa televizyon yok işte. یوری اطراف باید دیگه سیمان بردارم شما
Hayırlı bereket olsun. Hastalarınızı huzuruna girin. Hastalarınızı huzuruna girin. Bani vazisiyle Allah'ta vazisiyle gara. Allah. Allah bereket olsun. من همین کارتشکا پایه که از من در اکرانای خودتون ببینید من نوارای پیشتره میمونم. من همینجا همون باغ بود. من همون باغ همینجا بود. من حساسی مرزه شدگی امارت منه. با مرده های دکجو افتیدون؟ مرده های دکجو گفتیدون؟ من همینجا این همین که حیاتلی کجا این پویان بودن؟ خیلا مالوما؟ خیلا بزرگوار پاکتش کرده؟ من پستی؟ این سایل هر وقت آب نمی آمد یا؟ نه یکم بار این آب این تو میره زده برامده داشته دیده؟ رخ نکردگی هم تو رخ زده برامده چیزایی که دونوراش چپش میرید ای خدای تا آدم فقط خودی پویان برده گیده ها؟ من همینجا خطاره شش تا مرده همه قطار سودگی ها وای حبیب جان کجا بود وای که رسول نهی اسمش کسی یک تا این شکل دیگه این بابا دیگر رفته وای از نباشه همین خطار بودگی خونه گرفتگی هم خونه خودرلی اون طرف هم چسبی حیاتالی باغ طرف بود زمزمگی من همین بود öyle güzشته صورت بگیرید تو هم تا گذاره این طرف یک خالی بریدو برای اون جوی زندگی شکلی بس سه تا بود وای برم
این حال رخ نکره را کرگی نه پروس یا لپیشش بود اصلا لپشش برو بدم موندگش این رای خودش که رفتگی با این تقدیر خودی بود یگان تطونه یگان آدم نمی راست اینه بینید خودش هم خیلی نخی روی پیشترش این پویم کتی بوده است یک لپیشی زدگش من هم تو اینه که هیچ وقت باقی موندی سیل اینقدر بلنده مونده بالا کتی ندیدیم یک لپیش آمده زده همه خیلی اولوه جوری همه قدر آدم با خود بود این تقدیر میگن این پیشونه این ای پروردگار جون اینجا یک زیبا بود یک زیبا بود یک اصلا میگن از این نوی کالتا سیل نمی اومده بودتان خیلی شده اومدگی دی از بالا اومدگی نه سیلی بالا کم بوده که بالا هم بود سیل یا نه Burada şey bu. Ot kalon meşer, neşine tar meşer. Bu taraf bir içmek üzere. Hop sağ kalon şurası ne ki ya? هر تز زره زره تمام شد. تز زره. ها ايش هسه عزیزان دل ما برای چی محض همین روز و در همین وقت نوار کردیم راستی گرچه خیلی گفتم این خیلی نوارا به حد نازک میباید من نخواستم که تای جنازه رو به نوار گرفتن یکان معنای هم نداشت زیرا که در آنجا چی رو ما به نوار بگیریم تای جنازه است مردم بسیار بودن باور دارم
ки мардум бисёр буданд. бовар дорам ки мардум бисёр буданд. ҳама ғамгин буданд. оҳу воҳ, доду нола, фарёд, дигар чӣ ҳам буд дар он ҷо. боло дигар рӯз рафтан ҳам мумкин буд, аммо ман фикр кардам ки ҳамон ду нафаре ки ҳоло кофта истоданд, ними одамон дар он ҷо кофта истода бошанд, мо гуфтем аз заҳмати ҳамонҳо як навор кунем, ё ин ки аз даст намо як чиз биёяд агар ёрдам кунем, ки мутаассифона дидед ки дар он ҷо ҳеҷ кас набуд, шояд пас аз ин ҷанозаҳо боз ба кофта мебарояд мардумҳоро. ана ин буд мақсади айни ҳол навор кардани мо. Дигар ягон дилу нияти баъдан ин ҷойҳоро навор кардан камакак нозукӣ ҳам дошт, зеро ки аз тамоми ҳамон мақомотҳо ки омадагӣ ки буданд, шояд камутум нозукӣ дошт навор кардан ин ҷойҳоро. ба ҳамин хотир агар аз тариқи мо ягон камбудӣ шуд бахшиш, мо ба соҳибони ҳамин ҳавтидагон сабри ҷамил хоҳон ҳастем аз даргоҳи худованд. дар паноҳи худо бошед, худатонро эҳтиёт кунед. сел чизи бад аст. вақте ки дар ҳамон ҷо нақл карданд, дар айне ки сел омад, дар худи ҳамон овулҷо борон набуд мегӯянд. аз боло жола зада фуромадагӣ, бехабар мондагӣ. умуман худо ҳофизу нигаҳбони шумо бошад.